nangno ka sarkar MDA ka yobor ban aila ban ya khayi dew yong kani kalong ka jingkili jongki babon kitu ki bedan menta hakikam khayi dew yong hande ki bashakta namar ka jingkhangla jong ka sarkar haka bai dei bat kane na kaliang jong usamla regional shilla ubana ka shinong molang east gentil district ulapan pawi ka jing sokhia bat ka jing so bitaru halor ka jingyo la jong katu ne banya khayi dew yong halor kane uti usamla ulabu ka jingkili hakmat umentri ka sarkar jilla ubadi UMLA jong kanriu cleariat constituency uba akermen shilla dak baong kamod ayu baka sarkar hakmat kamsha ban khayi dew yong kat bhalendet pan ka ailan bangin ya khayi dew yong tito mentangin ya sengap ya kajingkren jong uni usamla TSSM ang por nga original nga kwa ban besai ki pajba ba kwa ban kli kawai ge jingkli yo menteri madon buram jongi jongka 6 clear constituency baka jingmud ayu ba ka sarkar directly kamai tamba indirectly ka alat yangi ka sarkar directly ka khangye ka duyong tamba indirectly ka sarkar ka play ka duyong kamu ayu kata kamu ayu kata nakwa ka jubab jong jingkli jonga kamu ayu kata ka sarkar directly ka khangye ka duyong tamba indirectly ka sarkar ka alat ban play yo duyong nangno ka sarkar kayo bor ban alat yapi indirectly ban play duyong nangno baga sarkar MDA kayo bor ban alat yapi ban yakai duyong indirectly nangno kayo bor kum gajing tip jonga ba kaduyong kita kadang khang kabar play kaodar kadang kaodar ta kadang bending apa Supreme Court tenang no ba ka sarkar MDA kayo bor ban alat yapi ban yakai duyong indirectly kum gajing ong jong menteri yang kum gajing ong jong menteri betan prom jong ja jongi yang ba ka sarkar directly kamailat yangi ban yakai duyong tamba indirectly ka alat yangi ban kai duyong kai mano ki ballet ya kata ganti ka ong api jong ka indirectly pilet ya ganti ka babakla kaan ka bersa ya kene tambah ya directly hagalti ka babidon kirit kirya ka bisi sa sistem bisa tangan kawai ga ngipin sayo ya ka hok jong pi tamanane sa khamat ngakwa barong ya pi kipadda ban saya pi ba kumno ba nginjet ya kum ya kini ginong mi khamat ma kiba kular ban play duyong tangba kajing player umdai directly indirectly can play akumnya kita ginong mikmat tenlong seno ngidei banjit yang nong mikmat ubala ban play ka directly umdai indirectly kumya gine ki ba play indirectly nginbo no sakdom man kam sure akar polai ya une u indirectly umnan kam sure nginwat ya u directly udan uway ubreu basempang pa apo isente hills u ex MLA jongi ka 6 clear constituency udah upreu balasan ubelayar ke jemur khat bala sempang ubatip ya kaan ubasai ubala banelam ya kipat ba kanti kabamiat kabapa kabasai wat usno tho e ka imlang salang umdai kumune u indirectly tengah ang api pa ya ubam long mune indirectly ngan ang api direct une indirectly umlong pi kipat ba support bagersan ya indirectly pi bin pi keno enga ya balai pimpin pi kena kamu ayu ba pau yang kamu ayu ba ong yang kata kentin baka sarkar directly ka khang yodiong tangba indirectly ka sarkar ka alat yang ban ka idiong ka play yodiong kamu ayu kata ka mining kena ya uro mano bade ya pi mano basikla ya pi udai mau uyalam ya pi kalti ka babean kalti bampoi suno kawan poi tang saklau udang wat ikit leu hano ban like bread yang ta ula wat ikit leu wat ula yo ya ikit leu ula syam ban bread yang ta kai kane ka bong yang upen pau yang pen i ka bor pen i ka jing start over confidence ba nganum rem snow ngan snow biang baik ba namar banga directly ngamla men play diong yagi pat ba kirit kirya ngamla men play directly
tangba indirectly ya kibreu janga ngala ban play ka sarkar ka alat yang ban play indirectly ka sarkar ka alat yang ban indirectly ngakwa ya menteri ban jubab yang kene gajikli ba nangno ka sarkar ban alat ya pi ban ya ka iriong indirectly ha ya kata kajing sisa ngabakran ya kata kabakran kadon hari coding ro ya ka phone number kana kema ka phone number jong pi kabarin kam nong sore ngarang persang tu ipor bangan sesnong ro panekran session nam ta kan isu ban wat ya kalap ban ya ke ka idiong hanrei kajing sarong jong pi kajing penpok jong pi yang ha pi mkwa yang ban alat ban ngapeni ban kedau ti ya pi ba ka egan tinggi ban ya pim tip ba uno breu pimla ban underestimate pimla ban ong ba uteu breu bapa breu bomdon ka kajing nang kajing start ku breu ba breu kenjat sla umde ban kenya ki breu kino kumta ha what you MP pidang aju bab ha tengalai ukna cari masi ukna ba ai ba masi nak balai pimla ban aju bab denga ai nga kata aju bab kajing mun ayu ba ka sarkar directly kam alat ingi ban ka idiong tangba indirectly ka alat ingi ban ka idiong hato kita ki badan ketilang kata ka indirectly hato pin kersan komune nong bikmat jong pi ubay alam ya pi steng tibat udeh panaya pi dehla di udeh ya pi uset kala ya pi komune pin kersan nga ong ya pi ubreu uba sempang udang don wat entaro hapok ke isem cahil songi uba tip ya ke imlang salang jingi pajba uba tip yublay uba teng yublay ux mla jong pi snopa bahkan rangwan haka arpaulai kersan ya wat ngaro 100% kabalik kabasal kabayong kabalik ng kesan yo tangatay sopa ba yo menteri badan brom jengi banjubab yaki jingkeli jenga kublai sibon sijar mo